Amen. Kubo bonke ababekelwe impahla ezimhlophe ezulwini. Amen. Kubantwana bakaNkulunkulu ebaphila kulomhlaba ngobungcwele. His name is Jesus, the first and the last. Bazalwane siyanibingelela ekuseni. My name is Enigma. Bazalwane kunegama elibhalwe phambi kwami. Libhalwe kakhulu khona manje. Kubhalwe AMI. AMI. Alleluia Ministry International. Umfundisi wakhona igama lakhe nali libhaliwe phambi kwami. Alf Lukau. Igama lakhe Alf Lukau. Manje ke bazalwane kuleli bandla mangithi ngiyabheka kugcwele abantu esontweni. Kodwa uJesu makakhuluma ivoice yakhe mayifika endlebeni zakhe uthi this is not my church. Ningizwe kahle bazalwane, uJesu athi akusiyibandla lakhe leli. uJesu athi akekho lapho yena. Nomoya wakhe oyingcwele awukho kuleli bandla. Athi bonke laba abagcwele la babizwe yidimoni lalomuntu lo ashumayelayo. Alf Lukau. Alf Lukau igama lakhe elibhalwe la. Bazalwane lalelani kuleli bandla mangithi ngiyabheka mina ngiyabona kugcwele kodwa uJesu uthi akekho lapho. That means uma uJesu angekho lapho lo mfundisi lo ashumayelayo uthunywe ubani? Bazalwane lo mfundisi lo njengoba ashumayela akhuluma ngoJesu and avule nayo iBhayibheli kanti ukhuluma ngoJesu wakuphi? Bazalwane labantu laba abagcwele lapha esontweni bagcwele ukuzoyenzwa what? Bagcwele ukuzoshumayezwa ini? Bagcwele esontweni ukuthi bazoshumayezwa into ezobamukisa kuphi? Ezulwini or ezihogweni bazalwane. Ngoba mangithi ngiyabheka ibandla leli ligcwele. Umfundisi wakhona uJesu athi akamyazi. uJesu bazalwane athi kunabantu bathunywe uye, abanye bathunywe inyoka yasemkhathini. Lalelani ke, uJesu uthi lo mfundisi lo uprofita ngomoya wamadimoni. Uprofita ngamadimoni, utshelwa amadimoni mihla le ukuthi akhulume athini ngabantu. uJesu athi igama lakhe alikho ezulwini, akanamfundisi abizwa Alf Lukau. Kodwa mangithi ngiyabheka ibandla ligcwele abantu. Bazalwane ibandla lalo mfundisi ligcwele abantu kodwa uJesu uthi akamyazi lo mfundisi. And mawubheka phezulu kunemeya ezula phezulu kodwa akunamuntu ayibonayo. Namakhemera ababoni lo moya lo. Kuthiwa ke yiwo amadimoni aphethe ibandla leli. Umfundisi yena uyawabona namadimoni noma lamadimoni akhuluma naye uyawezwa yena ngoba amadimoni wakhe izinto zakhe. Umfundisi aphuma emkhathini yibo labo uJesu akhuluma ngabo athi ekugcineni in the last days kuzovela abefundisi bamanga. Yibo labo ke. So into ebuhlungu bazalwane ukuthi lo mfundisi lo uyashumayela uyaprofita ilanga nelanga and utshela abantu amaqiniso, abantu bayajabula bagqwale. So uJesu athi akusumoya wakhe oprofitayo lapho. Kuprofita umoya wasemkhathini, amadimoni agcwele lapho kulelo bandla. Umfundisi uyawabona and amadimoni atshela umfundisi ukuthi lona indaba yakhe yini, lona igama lakho ubani. Bazalwane lalelani la. Lo mfundisi lo labantu abashumayezayo baya ezihogweni bonke ngoba uJesu uthi abezanga kuye baze kulo mfundisi lo and lo mfundisi lo uphuma emkhathini. Unamandla kanje ulala namadimoni, ulala nama-mermaid abanomsila wenyoka nomsila wenhlanzi. Labafazi laba ulala nabo. Makahlangana nabo umsila lo wenhlanzi uyanyamalala kuba umfazi kahle ame kahle ngamanyawo ayi-2 then ulala nabo. That is why are so rich. That's why aprofita mihla le ngoba unomoya wama-mermaid ngaphakathi kuye and angeke asindiswe,
angeke asindiswe ngoba amadimoni naye babhale phansi ukuthi bayamthuma ayenze umsebenzi ngoba kulamalanga lo amalanga lawo wakugcina kufanele kuvele abafundisi bamanga sebavelile bagcwele. So lo mfundisi lona Alf Lukau, my name is Enigma. The Jesus of Nazareth is against you. Bazalwane ningizwe kahle. Bonke abantu abasonta ka-Alf Lukau, phumani lapho niyosindiswa. Phumani lapho niyovuma izono zenu ngoba nishumayezwa yidimoni ilanga nelanga, Sunday to Sunday, nishumayezwa yidimoni. Nina nibona umuntu. Ukhona umuntu alala nomfazi engathi umfazi anomzimba wenhlanzi. Ikhona indoda enjalo na? Elala nenyoka, aphume futhi abuye azoshumayela abazalwane. Abazalwane bajabule bathi man of God. Lalelani bazalwane. UJesu uthi akanamfundisi abizwa Alf Lukau. Phumani la bazalwane. I wish this message ifike ku-YouTube. Abantwana abasonta lapho, abantu bonke abasonta lapho, AMI, Hallelujah Ministry International. Phumani lapho. Lalelani this message. Niya ezihogweni nonke. Nihlezi phezu kwezitulo, nihlezi phezu kwamadimoni. Amadimoni ayaniprofitha. Amadimoni anitshela indaba zenu. Kunomoya wobusangoma, kunomoya wenyoka, amadimoni agcwele anikeza umfundisi lo isiprofito senu, ene nina niyavuma. Amadimoni aphana ngesiprofito senu ngoba nihlezi phezu kwale tulo lezi zamadimoni. That's why amadimoni ayazi information yenu yonke. Phumani lapho, uJesu uyeza. Phumani lapho kuleli bandla. UJesu athi akana Alf Lukau kulabo bafundisi bakhe. Akanaye Alf Lukau. Ngiyandlula lapho. Then-ke bazalwane, kunabomama engifuna ukuthi abazalwane ngibathume kubo labo mama laba ngoba mina ngise-Gauteng, labo mama angiyazi ukuthi bahlala kuphi. Lalelani bazalwane, kunabomama abaqulayo, bayacula bathi ngiyakholwa. Labo mama abomama abadala bayacula, baculela uNkulunkulu. Bathi masibuyele kuJehova. Masibuyele kuJehova. Labo mama baculela uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu makavula incwadi amagama wabo akasekho. Kodwa bona babhizi baculela uNkulunkulu. And labo mama badala. I believe ukuthi basindisile la bakhona. Kodwa amagama wabo akabonakala uma incwadi le ivulwa. Bazalwane, baningi abantu abaculayo emhlabeni. Bacula igospel. Bathi badumisa uNkulunkulu. Kodwa uma bafika lapha egeyitini yasezulwini abakhoni ukungena, amagama wabo akasekho. Hambani niyotshala bomama ukuthi bazalwe kabusha futhi bavume izono zabo, baxolise ngoba baculela uNkulunkulu, bafake inwele eziphuma la kumnyama khona, and then bathi bona baculela uNkulunkulu. Asiyazi ukuthi bathakathwe ubani abomama ukuthi bagcine sebafaka inwele zenyoka mabaculela uNkulunkulu ngoba bona baculela uNkulunkulu kahle. Umusic wabo ulungisa abantu kodwa bona amagama wabo ngabo asuliwe. Hambani niyotshela bomama bavume izono zabo, baze kuJesu, bathandaze, baxolise ukuthi baye baphila njengabantu basemhlabeni, balokhu basindisile baculela uNkulunkulu kodwa ba-ambathe inwele zasemkhathini kodwa bebangazi. Ngiyabona ukuthi abayazi. Hambani niyobatshela nina if niyabayazi bazalwane. Mina ngikuthi ngathunywa kumshoza ukuthi ngiyomtshela ukuthi asindiswe, arepente, kanti uzoshona within 2 weeks umshoza. Ngathunywa kuRebecca Maluphe, intombazana yakasisi wakhe azange ingivumele ukuthi ngikhulume naye. Ngakhuluma nalo sister lo, ngathi nginikeza uRebecca naye indaba, azange angihlanganise naye. Siyandlula lapho. Hambani niyotshela bomama bavume izono zabo ngokuculela uNkulunkulu, bafake inwele zasemkhathini. USathane ubabambile ngale nto leyo, uzobayalela, uzonqaba ukuthi bangene ezulwini. Mabavume izono zabo, baxolise kuNkulunkulu, baphile ngobungcwele,
baphile ngobungcwele. Siyacela bazalwane, nihambe futhi niyotshela umama. Kunomama aculayo athi abantu bayawela, athi ngimile lapha abantu bayawela, ngimile lapha eJordani and abanye bayawela. Hambani niyotshela umama ukuthi aphile ngobungcwele, aphile ngobungcwele. Impahla zakhe zasezulwini zizokhona ukuthi zibe mhlophe futhi. Indlu yakhe yasezulwini izokhona ukuthi i-akhwe ngokushesha. Hambani niyomtshela umama, if niyamiyazi, aculayo i-gospel music athi ngimile lapha abanye bayawela. Hambani niyomtshela bazalwane, avume izono zakhe, eze kuJesu ngobungcwele. Amalanga ayaphela, amalanga ayaphela. Ilanga lokufa, ilanga lokusuka nali selifikile. Ngiyasuka futhi kulo mama lona. Nihambe futhi bazalwane, ngoba mina ngihlala eGauteng. Kunosisi uyacula usonta laphaya or bekalaphaya or usonta khona. Ugama lakhe uWinnie Mashaba. Uyacula lapha e-ZCC. Winnie Mashaba ucula ingoma zase-ZCC. Tshelani usisi ukuthi aphenduke, so that igama lakhe lizobhalwa ezulwini. Akunamuntu azongena ezulwini igama lakhe lingabhalwanga. Akunamuntu azongena ezulwini anganazo impahla ezimhlophe zasezulwini. Angeke umuntu angene ezulwini anganayo indlu ezulwini, anga-akhanga indlu ezulwini. Hambani niyotshela uSister Winnie Mashaba ukuthi aphile ngobungcwele, aphilele uJesu, aphilele uJesu, so that igama lakhe libhalwe ezulwini. Azoba nendlu ezulwini, kuzoba umntwana kaNkulunkulu. Mutsheleni avume izono zakhe naye. Nina enimbonayo, nina enihlala naye, tshelani usisi. I wish this message ingavela ku-YouTube, bamnikeze i-message le. Nimtshele ukuthi njengoba acula kanjalo, bekunomunye umama aculayo before yena. Igama lalo mama loyo uMatlakala, Matlakala from ZCC. Bekacula lapho, akasekho emhlabeni. Tshelani uWinnie Mashaba ukuthi makasuka emhlabeni uya la kunomama lo uMatlakala. La uMatlakala ahlezi khona akhala mihla le, akhala mihla le. Kulapho uWinnie Mashaba aya khona, ngoba bahamba kanjalo akunaJesu la bahamba khona, and futhi abaculeli yena. Mabasindiswe bavume izono zabo. Amen. Amen kuNkulunkulu. Amen to the Holy One. Siyanibingelela bazalwane. My name is Enigma. Bazalwane, mina nosisi wami sinenwele ezimhlophe or inwele ezigrey, mina nosisi wami. So besijwayele ukuthenga idye eblack, inecto eblack, idye sizodaya inwele zethu ukuthi zingabi mhlophe zibe black, ngoba uma ziba grey or white isengathi manje sesikhule kakhulu, kanti silokhu singabantu abasha. Yiphawu eliphuma kumama wethu, naye unenwele ezimhlophe. So-ke besithanda ukuthenga idye sizodaya inwele zethu. uJesu wathi come and look. Makathi come and look uyavelisa, unescreen sakhe uJesu siyavela phambi kwabo. Noma akhuluma asezulwini, uma akhuluma ivoice iza straight, and then uma afuna ukubonisa into iyavela phambi kwakho. Ivoice yakhe uwe ozoyizwa wena oJesu akhuluma naye. Not everybody abahlezi nawe ngalesikhathi leso, hayi wena, ngoba uJesu ukhuluma nawe, uwe ozoyizwa le voice yakhe. And uma akubonisa umbono phambi kwakho, i-TV enkulu izobonwa uwe ngoba ubonisa wena and ukhuluma nawe. Akakhulumi nalaba uhlezi nabo, akakhulumi nalo ulele naye, akakhulumi naye, ukhuluma nawe. So-ke uJesu athi look. Makathi look, kwavela umuntu amaphondo wakhe aya le nale, abheke le nale, agobeka abheke le amaphondo njengenkomo, kodwa ayagobeka ngenye indlela esabekayo, ingathi inyoka. Amaphondo lawo, the horns, amaphondo.
bazalwane ngikhuluma isuthu. Then-ke lo muntu lo uyasabeka, umnyama, unamehlo a-red, ubuso bakhe bude, mawumbheka ingathi umuntu, futhi ingathi imbuzi, futhi ingathi inyoka, ubuso bakhe lobo. And umzimba wakhe uyasabeka, uyatshintsha umzimba wakhe, awukhoni ukuthola ikhala yakhe ukuthi lo muntu lo unjani. Mawuthi uyabheka uyatshintsha, uba muhle futhi kuba ubhuti omuhle womlungu, atshintshe futhi kube ubhuti omuhle womuntu omnyama, omuhle, ogqoke kahle, atshintshe futhi kuvele amaphondo la wakhe engathi it's a buffalo or ingathi inyoka amaphondo wakhe, the horns. Then-ke uyakhuluma lo muntu. Lo muntu makakhuluma bazalwane, ivoice yakhe iyasabeka and ivoice yakhe enkulu and iyagqwala, ingathi izwa abantu bonke, kodwa lo akusunkulunkulu. So makakhuluma lo muntu lo uthi everywhere la kuthengiswa khona utshwala khona, athi amathaveni wonke awakhe. And makasho kanjalo akusindaba yokuthi wena u-owna ithaveni. Yes, wena u-owna ithaveni, wena ithaveni le eyakho, kodwa makakhuluma lo muntu athi amathaveni wonke emhlabeni, nama-night club wonke, nama-bottle store la kuthengiswa utshwala, athi yitolo zakhe zithengisa utshwala bakhe, washo kanjalo. Makaqeda wathi kwavela isaluni enhle, isaluni enhle eclean, uyabona kubhizi kuyasebenzwa la. Kodwa labantu abasebenzayo, labo sisi abasebenza lapho nabobhuti, omunye nomunye mawuthi ubheka ikhanda lakhe kunento ipondo eli-one, one horn. Hayi bazalwane, angiyazi ukuthi ngizathini ngesiZulu, ipondo lezi zenkomo, kodwa liyi-one phezu kwekhanda. Yes, iphondo eli-one, iphondo eli-one like iphondo lenkomo, the horn lenaka. Then-ke bayasebenza ngasesaluni nabobhuti nabosisi, abaliboni le phondo leli, into le ihlezi phezu kwekhanda isengathi yenkomo, abayiboni. UJesu ubonisa mina. Then uJesu athi uyabo la bantu basebenza esaluni, uyabona ukuthi banani la, they have a horn like a cow, banephondo like inkomo. So-ke wathi uJesu uyabo ukuthi lo muntu lo akhulumayo makathi amasaluni awakhe, uyabona ukuthi ukhuluma iqiniso, bheka ngasesaluni kwenzakalapho. Mawuthi uyabheka labantu abasebenza, omunye nomunye asebenza esaluni leyo unayo le nto le eyi-one phezu kwekhanda, iphondo like ipondo lenkomo, yes, linaka. Then-ke uJesu athi uqinisile lo muntu makathi amasaluni awakhe. Then uJesu athi ungasaphindi udaya iy'nwele zakho ukuthi zibe black, ziyeke zibe grey, ngoba ziyenziwa yimi, kusho uJesu. Athi yena uNkulunkulu yena. Nganitshela last time bazalwane ngathi umntwana womuntu umuntu, umntwana wenkomo inkomo, umntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu. So uJesu uthi wuye ayenza iy'nwele zethu zibe white or zibe grey. So uma ziba grey, mina ngisebenzisa i-Inecto Black ukuthi zibe black, wangikhuza kakhulu. Athi la siyakhona siyotshintsha iy'nwele zethu esaluni, athi ibasaluni wonke amasaluni kaSathane. Then-ke uJesu athi ubona abantu abasha, abantwana abancane, especially amantombazane nabafana esikolweni bangenwa umoya wobusangoma. Athi it is because mabaloku bakhula or njengamanje uma sebakhulile baya emasaluni bayobachina babafaka ama-dreads and then babafaka amasingile. So bafana njengamasangoma, baba njengamasangoma. So uJesu athi mabahamba esitratini bayenze amasingili, bayenze ama-dreads njengamasangoma, njengamarasta. Uthi-ke uJesu ama-devil worshipper lapha phezulu emkhathini, in the kingdom of darkness, phezulu phezu kwamafu, athi bacala lapho ukudubula, badubula labantwana, babadubula ngama-arrow, izinto ezilingana nepensela, i-ball pen, izinto into zikamoya ziza straight zidubule labantwana, zifike zingene emzimbeni yabo. So mase singenile emzimbeni wabo zizokhontrola labantwana. That's why labantwana bangenwa umoya wobusangoma baloku basesikolweni. Ningizwa kahle bazalwane, uma ufika kwabanye abasebenzayo sebaphumile esikolweni, la basebenza khona still bangenwa umoya loku wobungoma, wobusangoma, because bake bayenza ama-threats or bake bayenza amasinging,
bayenza iminwele zabo zibe njengenwele zamarasta, then ama-devil worshipper babadubula ngama-arrows, spiritual arrows, ukuthi laba ayipheleli lapho indaba le, bazoba amasangoma and ngempela bayaphenduka bangenwa umoya wobusangoma. Then uJesu athi loya muntu loyo kade yakhuluma usathane, lo athi amasaluni awakhe uqinisile. uJesu usho kanjani, athi uqinisile, amasaluni wonke awakhe. Akusindaba yokuthi wena you are the owner. Yes, wena you are the owner, uyayi-owna le saluni, kodwa into ebizwa saluni la kuyenzwa khona iy'nwele, usathane athi ezakhe zonke. So nibona abantwana abancane or abantu abasha bangenwe umoya wobusangoma, it is because bahambile baye emasaluni, bababamba iy'nwele zabo, bababamba amakhanda wabo, yila bantu laba. And abanye balabantu laba thina sibona kuwabantu, kanti they are not human beings, they are demons. Kodwa mawubabhekile wena ubona abantu baphuma emkhathini abathumile ukuthi bazovula amasaluni amahle la kunama-mall. Everywhere la kunama-mall amahle, kunamasaluni amahle, nalapha emalokishi na-anywhere edrobheni kunamasaluni amahle. And uzathola ukuthi i-owner yale saluni is a devil worshipper, kodwa wena awuyazi. And uthole ukuthi omunye wabantu abasebenza kule saluni is a devil worshipper, or bonke ama-devil worshipper, or omunye wabo. So uma baloku babamba amakhanda wenu baniyenza ama-threats, umoya lo wama-devil worshipper uyangena kuwe, uzophathwa umoya wamadlozi wobusangoma. So uJesu wathi-ke uSamson athi masifunda iBhayibheli-ke bazalwane, kuJudges 16, Judges 16 verse 16, lapho uSamson atshela umfazi wakhe uDelilah, amnikeza i-secret ukuthi amandla uwathathaphi. Watshela uDelilah ukuthi iy'nwele zakhe azafanelanga ukuthi zigundwe. So ngoba utshele lo mfazi lo i-secret yakhe, then-ke waphelelwa amandla, waphelelwa umoya ingcwele, umoya ingcwele wasuka kuye ngoba ukhiphe i-secret. So umfazi wakhe wabamba ikhanda lakhe uSamson, umfazi wamgunda iy'nwele. So ngokuthi amgunde iy'nwele waphelelwa amandla, amandla aphuma kuNkulunkulu, umoya engcwele wasuka kuye. That's why abazalwane, abantu abaningi, abantu abasha, uNkulunkulu banikeza ama-gift. Mabafika esaluni, idimoni liyangena, lingena kulo muntu lo, angene esaluni azolungisa iy'nwele zakhe. Uma lo sisi lo or ubhuti lo aloku akubamba ikhanda akulungisa iy'nwele zakhe, if wena unesiphiwo esiphuma kuNkulunkulu, siyathathwa emkhathini, ngoba lo abamba ikhanda lakho is a devil worshipper, hhayi bona bonke. Ningizwe kahle, uJesu ukhipha isambulo la ukuthi esaluni akunaNkulunkulu lapho, kunomoya omubi. Iy'nwele zenu, nishiya iy'nwele zenu esaluni, manikhatha iy'nwele, nishiya iy'nwele zenu esaluni uma niyo-relax-a, kunamakama walapho asala ngey'nwele zenu. So amandla wenu athathwa lapho-ke. Umoya wobungoma ucala lapho kulabantu abasha esibabonayo esikolweni nabanye abasebenzayo. Umoya wobungoma ubangena lapho, baloku bafundile babahle, bangenwa umoya wobusangoma from the saloon. So uJesu athi ingozi le yake yavelela uSamson ukuthi aphelelwe amandla ngoba utshele umfazi wakhe uDelilah ukuthi amandla wakhe ala phezu kwekhanda lakhe kule nywele zakhe. So uJesu athi be careful ukuthi ubani abamba ikhanda lakho, ubani abamba iy'nwele zakho, or ubani agunda iy'nwele zakho, and iy'nwele zakho zingasali esaluni. And uma wenza ama-threats namasingile esaluni, be careful ukuthi ubani akwenza lama-threats. Uzangenwa umoya umubi if lo muntu lo unomoya omubi, uzaphathwa umoya wobusangoma if lo muntu lo uthunyiwe ukuthi azokufaka umoya omubi. So uJesu athi umzwile loya muntu, bekuwusathane, ukhulume iqiniso, amasaluni wonke awakhe. Siyazwana-ke bazalwane. Then-ke ngizwile izolo kunobaba akhulumayo, ngitholile imeseji. Lo baba lo ubuza ngendaba yethomoyi, ukuthi uma abazalwane bangavumelwanga ukudansa ithomoyi, idansi yamasangoma, ithomoyi ngasesontweni, ngasebandleni. Lo baba ubuza ukuthi manje-ke bafanele ukuthi bafundiswe ukujayiva idansa kaNkulunkulu. Idansa kaNkulunkulu ifanele ukuthi ibe njani na? Lo muntu lo, ubaba lo, mangimlalela uthi njengoba uNkulunkulu asinikeza isambulo,
sihambe futhi siyombuza uNkulunkulu ukuthi njengoba uthi bangadansi ithomuzi, badanse ini ke? Lo baba usho kanjalo. So-ke bazalwane, mangiphendula lo baba ngithi kuye, uNkulunkulu akusiwumuntu, akakhweshinwi umuntu, akabuzwa imibuzo abantu, akabuzwa imibuzo efana naleyo. uNkulunkulu makakhulumile uyalalelwa. uNkulunkulu uma asithuma athi hamba uyobotshela, siyabatshela, hhayi ukuthi bona basithume ukuthi sibuyele kuNkulunkulu sibabuze ukuthi bangajayivi kanje then bajayive kanjani. Lalelani bazalwane, uNkulunkulu akusiwumuntu, ngifuna ukunitshela njengoba sinikeza isambulo akhuluma nathi, akusiwumuntu. Nami angifuni ukumbona. It is better uma anginikeze imeseji yena angaveli, anginikeze imeseji kuze straight ivoice yakhe nale nto le afuna ukungibonisa yona, ngoba ilight yakhe amehlo wami akafuni ukuyibona. Ilight yakhe ifana nelanga, ilight yakhe. So ngiyasaba ukumbona mina. So abantu mabathi sihambe siyombuza ukuthi uma abantu bangajayivi ithomuzi ngasesontweni bajayive ini. My question is, why ufanele ukuthi ujayive? Ngoba uma siculela uNkulunkulu, uyambona umuntu makaculela uNkulunkulu noma ahambise umzimba wakhe adansa, uyabona ukuthi okay, udansa kahle lo muntu, ujayiva kahle, uyenzela uNkulunkulu. Hhayi abantu abajayiva ijayivi yamasangoma, akusiyijayivi yasezulwini. Iy'ngilosi aziyenzi le nto leyo, izinto eziyenziwa amadimoni namasangoma ngale ngaselwandle. Nalapha emhlabeni amasangoma agida kanjalo. So ngasendlini kaNkulunkulu akuyenziwa kanjalo. So lo baba uyabuza ukuthi if abafanelanga abazalwane ukudansa ithomuzi, bafanele ukuthi badanse ini? No bazalwane, uma uNkulunkulu asibonisa into, asimkhweshini ukuthi senze kanjani ke, ngoba masimculela siyamculela kahle, siyayihambisa imizimba yethu, siyadansa before uNkulunkulu kahle. Uhambisa izandla zakho kahle, uyenza itepe kahle, no problem. Ungayenza the way uyenza ngakhona, kodwa uyenze kahle, ungayenzi le eyenziwa ngamasangoma ngasendlini kaNkulunkulu. Lalelani bazalwane, ngiye ngakhuluma ngiyaphinda futhi ngithi ngaselwandle kunenyoka enkulu, dragon. Le dragon le iyaphenduka, iyatshintsha kuba umfazi womlungu. Lo mfazi lo womlungu lo makaphendukile, angithi inyoka, aphenduke kube umuntu. And uma sekaphendukile sekuwumuntu, uyakhona ukuhlala esitulweni, kodwa une-fish tail lo mfazi, une-fish tail lo mfazi lo. It's a mermaid futhi, it's a queen of the ocean, it's a Semiramis. Bambiza queen of heaven, bambiza queen of the ocean. Siyazwana ke, wuye lo enimbona esithombeni kule statue esontweni lama-Roman Catholic. Siyazwana? So usisi lo, uJesu uthe kimi, lalela ukuthi uthini. Mangilalela bazalwane, watshela amantombazana wonke nabafana bama-devil worship ngaselwandle. Lo mama lo wathi hambani nemabandleni wabazalwane, niyenze sengathi niyasindiswa kanti anisindiswa. Ngizabeka isandla sami mina phezu kwenu ukuthi uJesu nomlilo wakhe ningashiswa umlilo wakaJesu. Niyenze sengathi niyasindiswa kodwa anisindiswi, niya-acta. So that masenisindisilwe lapho kulawo mabandla, nibatshele ukuthi ninama-voice, nifuna ukuculela i-worship team. So mabanivumele ukuthi niculele i-worship team, ningene nicule ku-worship team, kodwa masenicula ku-worship team nifanele ukuthi nijayive le thomoyi yami. Ubani akhulumayo, it's a queen of the ocean, uyakhuluma athi bajayive ithomoyi ngasesontweni, so that uma le ntombazane yama-devil worshipper or lo brother lo we-devil worship makafika ebandleni labazalwane, makacula ine-worship team, uzocula ngevoice emnandi ephuma emkhathini. And then uzokhona ukungena kulamabandla la kunganamoya oyingcwele khona, labazalwane be-fake abangaphili a holy life. Ningizwa kahle? So labo brother nalabo sister abaphuma emkhathini bazocula kulamabandla, mabacula bazojayiva le dansi le. And uma acula kamnandi ngapha adansa, ibandla lizombheka ukuthi ucula kamnandi, ujayiva kamnandi, so bazojayiva njengaye. Ngalesikhathi acula ajayiva and ibandla lijayiva njengaye, amadimoni aphuma ngaselwandle, bahamba ngomoya bayogcwala ngasesontweni, bagcwale bafake umoya
wothi kwibandla lonke, then umoya engcwele akekho lapho. So uJesu wasibonisa ukuthi le dansi le iphuma emkhathini. Labo sisi labo nabo brother bathunyiwe ukuthi bazojayiva ngale ndlela ngasesontweni, so that umoya lo uzongena ebandleni. Ngingizwa kahle bazalwane, ngiyandlula lapho. Number 3, ngibone abantu baphethe amabhodlela webhiya baphuza estradeni. Mabaloku baphuza bayajayiva, kukhala a gospel song emnandi bazalwane. Gospel song ithi izulu ikhaya lami, the way ngizwe ngakhona, ithi izulu ikhaya lami, the way ngizwe ngakhona, kodwa iculwa ngabomama, hhayi abobaba, iculwa abomama. So ngabona abantu badakiwe kodwa bacula le ngoma le, ngabona ukuthi le ngoma le it's a gospel song. Labantu mabayilalela ingathi bangenwa umoya wakaNkulunkulu, ngoba ngapha uphethe utshwala, ngapha ulalela i-gospel song, uyakhala kodwa udakiwe. Ngabona amasangoma nawo ngendlini zabo balalele le ngoma le ethi izulu ikhaya lami, eculwa abomama, hhayi abobaba. So-ke ngabona amasangoma ngasendlini zabo nabo bavulele iradiyo, kukhala le ngoma le. Ngabona futhi abazalwane abasesontweni, abazalwane nabo bacula le ngoma le ethi izulu ikhaya lami. Bayicula ngasesontweni. Mangithi ngilalela ivoice yasesontweni yanyamalala, kwavela ivoice yalabo mama abaculayo. Mangithi ngiyabheka ivoice le iyahamba iyaphezulu, iphenduke into engathi ismoke esimhlophe iyaphezulu. So lapha phezulu lapha kwabhalwa glory of the last days. Kuthiwa abomama abacula le ngoma. Le ngoma le ilungisa abantu abaningi. That means labo mama laba, glory of the last days, bacula kamnandi. Ingoma zabo zilungisa abantu abaningi. Abantu abaningi bayaphenduka mawukhala le ngoma eziculwa yilabo mama laba, glory of the last days, kwabhalwa kanjalo. Then imibhalo le yasuka, mayisuka-ke imibhalo le, kwavela ubuso balabo mama abaculayo. Ngiyababona abomama naba, kunomunye ngaphambili, wuye alida laba abanye. Mangithi ngiyabheka amakhanda wabo avutha umlilo, bayatsha lapha, iy'nhloko zabo ziyatsha, kodwa bona ubuso nokuya phansi imizimba yabo ayishi, kodwa kusa amakhanda wabo. Then la bekubhalwe glory of the last days yanyamalala, kwavela ubuso balabo mama. Bonke nabo bafake ama-wig. That's why ngibone umlilo ubashisa iy'nhloko zabo, kodwa baloku bacula and iy'ngoma zabo zenza ukuthi abantu baphenduke, ngoba iy'ngoma ezi-right for uNkulunkulu, kodwa bona bayasha iy'nwele zabo ziyasha, iy'nhloko zabo ziyasha. Then igama leli elibhalwe glory of the last days bese lihambile linyamalele, labuya futhi. So mase libuya le gama alisabhali glory of the last days, no, alisabhali kanjalo, selibhalwa lost on the last day. Lost on the last day. That means kunabazalwane abazolahlekelwa izulu on the last day. On the last day. Amen.